L-innu Malti kantat minn taħt il-koppla majestuża tal-Pantheon f'Ruma mit-tenur Joseph Calleja kien l-akbar ħoss tat-timbru Malta f'kunċert organizzat mill-Ambaxxata ta' Malta fl-Italja biex tiċċelebra l-61 anniversarju ta' Malta indipendenti. Eki tal-Eternità kien kunċert ta' mużika sagra f'lejla li ċċelebrat aspetti mill-identità kulturali ta' Malta, ir-rabtiet storiċi mal-Italja u l-wirt Euro-Mediterranju komuni bejn żewġ stati ġirien, sħab fuq sma vari. Fi kliem l-Ambaxxatur Daniel Azzopardi, dan kien rigal minn Malta lill-Italja u lill-komunità internazzjonali minn pajjiż li permezz tad-diplomazija iħabbrek dejjem għal paċi. Għamilnieh ġew l-Pantheon li huwa l-iktar tempju Ruman integru importanti ġewwa Ruma u għażilna talent importanti Malti li gawdi fama internazzjonali. Fejn kellna Joseph Calleja, tenur Malti, il-pjanista Maria Elena Farrugia, il-prezentatur ta' din is-serata kien l-attur Malti-Italjan Davide Tucci, u mbagħad kellna Ray Calleja illi fassal is-serata b'mod artistiku u preparanna skript. Malta's own journey to nationhood was not won by might, but by the resilience of its people, grounded in faith and unity. Ta' nhar l-erba' fil-Pantheon f'Ruma kienet turija oħra mit-tenur Joseph Calleja tal-impenn tiegħu li jolli isem Malta fid-dinja. Bil-vuċi soda tiegħu, Eki tal-Eternità kien bħal tislima personali lil art Welidu u l-wirt kulturali tagħha.